muri Senegal bazatora abadepite 165 bo mu nteko ishinga amategeko kuri iki cyumweru, aho ishyaka rya Perezida Bassirou Diomaye Faye ridafite ubwiganze. Leta y'Afurika y'Epfo yavuze ko itazafasha abacukuzi b'amabuye y'agaciro baheze mu birombe. Yavuze ibi kuko babikora binyuranyije n'amategeko kandi ababarirwa mu magana ntibafite ibyo kurya n'amazi, ahubwo ngo bazafungwa. Aha muri Afurika y'Epfo kandi abana batanu bapfuye bazira kurya ibiryo bihumanye, ibyatumye ubuyobozi bufata ingamba zikarishye ku maduka y'abanyamahanga ari mu mujyi wa Soweto. Nyuma y'imyaka ari minisitiri w'ibidukikije muri Mali, Ingamba ubu aramara igihe cye kinini atera ibiti arwana n'uko amashyamba atacika. Muri Kenya ubuhinzi bw'ibyatsi biterwa hafi y'inyanja buragenda bwaguka kubera ishoramari ry'ibikorwa remezo n'amashanyarazi byarushijeho kunozwa. Isoko mpuzamahanga ry'ibyatsi byo mu nyanja ryikubye gatatu mu myaka 20 ishize, riva kuri miliyari 5 z'amadolari muri 2000 rigera kuri miliyari 17 muri 2021.